Pemirsa Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Tabanan nguningayang wenten penincapan kewentenan luring TPA Mandung kantos 50% nyabran rahina risampun bencana alam. Lu inucap akehan merupa carang kayu, tiing, plastik, sanianyut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tabanan DLH I Gusti Putu Ekayana Mausang, panincapan kantos 50% inucap memargi sangkaning sabederes memargi selami tigang rahina. Panincapan lu ring TPA Mandung sampun memargi dawak rahina Werespati kantos canis cara sanilintang nanging anutin jadwal pengangkutan layanan sampah ring wewidangan Kota Tabanan taler mawawah ping kali saihang sareng rahina sedurung nyane. Ya diasdan pengangkutan lu ngelangkungin kapasitas nanging kahanan inucap nenten kantos mialangin layanan pengangkutan. Mawinan armada sani kasiakayang wenten kalidase kendaraan rumasuk kali unit sani rusak kantun kaanggen ngangkut lu kantos jam 5 sande. Panincapan kuentenan lu akeh merupa lu kiriman sorohnyani wenten lu plastik carang kayu kantos ting. Nincap nyane kuentanan lu inucap saking petugas tata sayaga. Utamanya ne ritat kale wenten blabar ring paumahan krama. Asa punika talar kuentanan lu ring TPA Mandung sampun sida ketampenin becik tur nenten dados piambang ring genah penampungan. Tios punika selami pemargi penampungan lu ring TPA Mandung nenten kepanggih antrean ring genah ngerancing TPA. Bisnis Bali nguningayang.